okay now hojik result khara fange nangi life ta change khara lai now hojik growth khara lai has but aina haidu se it's not going to be easy. It's not going to be easy. How's nang comfort zone dong changino. Nang wanda result khara fange, nang wanda changes khara lae, adagi nang nahana lerami ba fam du nang khara tholok pa ngam me haiba pose it's very good. Yam ti fo pone but nang how's adagi comfort zone changino. Comfort zone so changino. Kai gino hai matam da business haiba poche lie the bol. Lie the bol nang predict kem tong ngam banate hayeng kari yor kani how's kari yor kami mangai matung da kari yor kani have se kanam ta da kari haiba ngam banate. Nang how's sumai leram ba se sumai na kam gan tar kani haiba khang pote. Lena how's sumai leram ba se sumai kam gan ka khala kani khang banate ba. Aduna nangi thabak ti kaino hamna consistently strive to ba ya de. Consistently nang fana result kham lak chun satisfy oi bu sunga ya de. Satisfaction phang ban mi to nang na haiba no mi to ai satisfy oi re haiba no mi to adu no mi ta nangi growth loi ra ba ni. Adu no mi ta nangi growth loi. Kai gina nam da jain oi ba competitor kyam lak ni ba. Nang mu cha thok pa ngam ba competitor kyam lak ni. Nang wo da gen sathi ba nupa thok pa nupi thok pa adagi di world lai ba ngam ba mi oi kyam tholak ni si khangjam kai no business ki game da yam challenging oi ba sidai sa yam thina sathi ba experience lai ba mi face trouble kyam face store la ba mi ma gi punchi se jing ma sana ma sa jing ka char ka mi oi kyam lai sidai yamna foundation yam strong oi bam darka tai ba aduna kai gumba nangunda hojik over confidence lak pata ba nangunda ai hojik result lae ai hojik isada changes lae ni sin sibu tawre excitement di fainang na sada pokthok chari do habi ai sumaina isana grow to bangam jari hai poche na sada proud oi je which is very good but sigi poche nangunda mang thalaga nangunda sijina over confidence oi shalhala ba nangi shutdown oi matam yoksalakadrum nangi shutdown oi ba matam yoksalakadrum kem khaluno adugi poje do ko chawthokwa poche ishor na su yaroi adagi di sumaina nang wato na wang di kwak na famdi hai poche matam chupda ningsing obo aduna nang hojik result fange hai poche sidai se finger cross aina hayu se matam chupda ningsing ga dabse nang fana nangi life ta fa kya ma thong gani ba aina haje negative oi ponte positive oi ba pone ningsing obo ai sada thokko matam da ne me hai poche nang on the positive oi ba good things kya ma hojik tholei mem thing sidai se yam ka na excitement oi ba nangi beyond limit ta chat khanom nangi haraw ba hekte hen man na ekta haraw man na excitement oi man nang tawbung hangai tawu da pot kya am to thoga pot si tawgono kai gino matam da always remember hata pot se corner da lumma lai rabani changak togi lumma ga lai rabani matam chupada ningsing obo aduna na sagi limit masa khangu na sana fana excitement lai bitaw na sagi excitement control to if you want to grow better kai gino matam da sum akhoni sum changchalak matam da sigumba pot se sum lusalakani sum lusalakani ba changdringai da ahan ba horko da di am line oigani ba sum changjala akana di nang je aina namu phai gib do nang sum da tagi picture pikpa nga mane so over ocean aduna sigumba ma'am shark ma'am singjinga compete torko matam da nangunda yam thina nangunda excitement control to bungamba nangunda thongna leiba amadi nangunda yam smart mind chain ba mi mo oibam darka ta ebo haibidi punama excitement da punama mangan gi ba adagi di ngak tangi nuwai da punama mangan gu mi oitardi adu bodo nang punama loigani adu nang hojik talai paisa je ke dogoni smart mind haitardi reinvest to nangi business ta grow tong na ba adagi nangi hojik sigi income stream jina nangi punama koini habi yaba na te ba sigi income stream je paisa la ipoche next income stream atoba kamai shem ga dagi habi wakhan da sado atoba kai kai to ba yaba ke atoba kai kai shem ba yaba ke adu nang ai hojik result lak ba hore learn to le pa ba nang loira ba learn to le pa ba nang wondagi nang khanga da ba se nang wondagi hen experience ba mioi kya ma juksu fail hoira ka tara e have some chupa ning sing ba aduna every day learn to ba aduna ingon da akiba kya am lai isha da akiba habi positive ba akiba fear kya am ko sigi fearless oi adu tar ju manung da fear kya am su lai kai ngam da sigi fear is the of fear ne ingon da lai po se kai ngam da if season kai ngom work to ta matum da aigi lambel se kai oi do no hai po se hana prepare to maybe when you just can get but I did prepare to the bed I did ready with the bed she's in a home in a work talk them is mindset ka the is mind to them have somewhat in ngam jab sigi pot is rona on the advance when nangi minus mind khala is is maram lebe khala in sinangi ko the punamak naturally tholak pan te nangi pot supernatural pot amana no the high in sigi pot nang prepare to the bed nang chatli lambel ma'am things adugi pot adugi ma'am dot ma'am thing to connect to akanda adugi pot semak to no sigi pot se kem to the mina sigum pot thok pan te kem to the mi sigum pot ai atop income stream hang da bade sigi poche soi tardi ke dogu have kem tok da mi kem khalam oi sigi poche kai no da moi adugi stage to yogdri bane but nang adugi stage to yog abane adugi stage to yor pamata da be very careful enemies kya mana pokthor kani dagi adagi nangunda yaning da mi kya pokthor kani adagi nangi life se solution ba kya am lakani problem kya am lakani family ki issue lakani adagi di nasa da health ki issue lakani so many things kya am lakani kai no da nang hoji game da test to rain nang game na nang hoji test to ba hor abane because nang hoji ngalam nang hoji hangi ja nang je kya mo na patience lai ba bino kya mo na thongna lai bino kya mo na consistently maintain to bangam ba bino haine suppose nang asi nang je youtuber oi nang asi nang video se pura man na views sing adana fange ba but nang khan ga dab se adu ki views na enough oi bana te sidagi consistently sidagi strive
strive to bomb darka tai ko haibadi views YouTube sungari YouTube ne reward to is a growth on the reward to aduna same thing nang hojik to report ai hojik ai sumaina views phange lep lai tardi nangon dagi hena minum session ni matam kai kuina changoi kai YouTube se growth ni everyday growth ni everything ai haije aduna business asu nang ge everyday learn to be ade ngasi si ta le haida next time sumai kamai hen tangkalakani paisa gi matung chase to haibna ta kamai ne hena double time salakani muthang gi chede sumai kamai legani hai poche nasa gi manung da feeling si gi poche feeling am yawum darka tai ai na haiduni ishala tham lusalak pa sharu khatani sidai boy katu lusalak pa gi stage chokoleng sum lusalak pa helakani sum lusalak pa helakani ko nang na khalu da pa nang hojik lai na khalam be lui na khalam be me loi khaning ba khallo but nangon da awaba kyam lakini paisa fana laisunu paisa fana laksunu nangon da awaba drop back kyam nak because kai yunam nang se chingkat na ba portion nang gi chingkat ke nang se growth of gi haitadi na sa de nang si gum pot mem sing thing na nam darka tai sigi portion nang se game na universe na one taste story supernatural power na one taste story ne si matam chup taning jing oba aduna sigum challenges mem sing de face to boy dam ta ready leiro excitement control to si jina nangi life ta punamak oigani have like stagi hen problem sigi nangna stage kudingi problem mom change to kani hauji nangi stage to aha mamangi stage nangi problem ma chane bore misi but hauji nang si kare eba si karak pude nangi hauji next stage problem jam lusala ani and then adum don kare poto adum don stage sem lusala kani sum lusala kani problem sum lusala kani adu bu thengna ba ngam mi to ne overcome to kai nom ai gi life ta thu obane ai gi life ta ahan ba thengna ba problem du hauji gi ba problem jiga mamangi problem ka sulai tan ore adu mamangi problem do kan thok pete mamangi problem do ngon tak la ini same thing hauji ai no problem la is a life in khalu the problem ke amne but same thing problem do sum repeat to lege dam te una sana khangjan ge dab se control yourself it's okay everything is good nang do zi kam ti nuai ba afa ke am la nang business the growth ke am la fare it's okay finger cross sidagi kamaina soi de ngang da na ba ai kamaina shame ga dagi kamaina sidagi ai chingkat na hona ga dagi kamaina everything ai kamain to bu ya ga nangi control da leba pot ngai se na sana hona so nangi control da leita pot ngai thaduk ro ya nangi control da leba nang ngam ni khan nang to ni khan mem sing to ro du ego wangano excitement ai control to ego wangano watona wangano nang loi ga ni kai no dam da everyone is watching you nang du yeng ni hosi nang mon hosi ka khalak ba matam da ngak tangi nuai ga ni du thu ba kaino habi ka khalam kan da tagi ba thu ba mi do oi kaino du sarpudi ka khalla kan tab dam na ka khalo du bu strong oi fazana grow to pangam adu kan nangi business changes ke am la kaino with experience ni ngi share to remember things excitement control to money lak nani everything will come but it's not going to be easy sunglai lai roi nang lai na khalama ba nang si mind change sok thoro loin mak lugani hina khalu yam thina lugani but mind di I simplify we hello du journey di lugani have matam chu pani journey lai have a project khallaga chap to su yadi kai non da heng lu selak matam da nang da mina khalu hai na hekta journey je lai na u sumai to hai poto heng lu selak matam nang surprise u gani du surprise nang da downfall hela kani duna prepare to loi nang mind da simplify di hello ngon da hairo journey aru ba kyam lakini but I am ready have project chatlo adu gi pot chatla kan da nang na sa na khanga wato no wang da bi da loi thengna raga mi singa khangna ra ko laga nang life sta growth on nang business sta growth on pot evolve to learn to will happen continuously strive to will happen everything will change in your life aina hai ka duji matang change lakani nang life aduga markan aina mayam hai jaga duji ai gi digital entrepreneur community the north east ki one of the leading digital entrepreneur community da shigi mafam sta yongning ba digital business kamai build tawni adagi digital marketing apply torogi sagi business ta kamai grow torokani adagi di multiple income stream online da kamai shamakani adagi sagi mindset kamai upgrade torokani multiple business kamai na koina selection knowledge kama kamai fangani haibana chingma map sin dagi like minded people singa loina ningba community sida isana khangdaba kyama hangning ba singum pot sida interested ai makha da link hapcharange aduga events da zui thamjarange www.highachieversuniversity.online sida changbiro fazana pabiro isagi like isana pamjaba waitardi form fazana fill up tawbiro kai gimandam da 2 days ki manung da igi team dagi call lakani aduga nangna fit oire hai tardi sida you are welcome to High Achievers University aduga if nangje fit oidraba nangna fees ti hai ta jo koin logudaba kem lai sidi only limited se 26 katani koi thani da hang dok se jaduna already almost full oisala kadura bani duna sana interested we hai tardi serious we mi katani serious we mi ta singa grow tawning mi sana si sana isa da invest tawning ba sana isa bu grow tawning boy tardi you are welcome to High Achievers University aduna aina ai du se nangi kok ta hoji lairiba mayam sing nungai ba kyam asa kyam leiramani adagi di excitement kyam leiramani adagi di tawning ba kyam leiramani adagi di station nang tawning ba manglan kyam leiramani okay it's fine but control yourself always remember bad things are corner da later but manam namal later nang ngai later bad things paisal tu ngai la aduga bad things paisal ku matam da nasado ta dana ba nasado business to fail oidana ba nasado chinkachana ba nasado kam oina ba sigi posi da shake oidana ba nasaje pura nik dana ba nasagi balance to hojik tagi hongna thamba tam adu kana nasada nang tawri ba thingna ga duri mem sing je
you will grow better. Aina hai posa engona thengnaraka poto ngasi mayam da ina share tawin ngasi mayam da thengna haning da bai damang kai ki no anom da han ba loi nungai bane du changjala kan da awaba stage kuding awaba amuk nungai ba waba amuk nungai ba amuk waba but waba matam da yam sathina waba kya am ju yor kini aduna sigum posa loi ning singa salu surprise hoidana everything your business your life will change forever. Thank you.